Tausi Ntirenganya uri speaker w'Igombora ya Muramba amzebi arakushoborera ngo bwahati beina meizo mu ruburi cyaro no bukirabe kiringu ameiza gubatungire tugari kumara kuko taps nyinshi ziri ku mago y'abaturage mu trading centers dufite amazi na trading centers tudafite amazi yose trading centers nyinshi zisigaye ni cyane abataka abashanjiro bataha meizi akizibe cyajinya basima Honorable Sam Bitangato wakozira meizaga hoteriho na Engineer Alex Seruganda abugumana abateraho bwa tap busya bwaheza kukura Tarisi nagira ngo nuwa meizi gatari kwijaje beita abantu bagatungira heihi Makura gandi abataka ba Kanombe bono basime kitongore ekiri kujunariza bakurinde nyamesha cya Uganda Wildlife Authority ecombekire urugo rwa siminti urukuziterera mu gahinga gurebekangwe mbogo tuzatahirira abaturage abantu bagira ngo bwahati imboge ziri kubatahirira ziretwa umwihanga rya Kongo ubu turi kuyishimira kuko yaratuyambye cyane yatondeka n'urutonde rurerure kadushiriramo simenti ubu nta nyamaswa zitikishirira ngo ziturire imyaka none ako kantu turi kugashimira uwa cyane mawuwa yashizeho uburyo bwo gushiraho iki urutonde rwo bari kongeramo bari gushiramo simenti abantu bagira ngo bwahati bahinga bahika nahakibira cyenyini batayine kutina kona bakuraga gasha kwa Adonia Toire aba Sky TV agenshonga muri Kisoro Tausi Ntirenganya uri speaker w'Igombora ya Muramba amzebi arakushoborera ngo bwahati beina meizo mu ruburi cyaro no bukirabe kiringu ameiza gubatungire tugari kumara kuko taps nyinshi ziri ku mago y'abaturage mu trading centers dufite amazi na trading centers tudafite amazi yose trading centers nyinshi zisigaye ni cyane abataka abashanjiro bataha meizi akizibe cyajinya basima Honorable Sam Bitangato wakozira meizaga hoteriho na Engineer Alex Seruganda abugumana abateraho bwa tap busya bwaheza kukura Tarisi nagira ngo nuwa meizi gatari kwijaje beita abantu bagatungira heihi Makura gandi abataka ba Kanombe bono basime kitongore ekiri kujunariza bakurinde nyamesha cya Uganda Wildlife Authority ecombekire urugo rwa siminti urukuziterera mu gahinga gurebekangwe mbogo tuzatahirira abaturage abantu bagira ngo bwahati imboge ziri kubatahirira ziretwa umwihanga rya Kongo ubu turi kuyishimira kuko yaratuyambye cyane yatondeka n'urutonde rurerure kadushiriramo simenti ubu nta nyamaswa zitikishirira ngo ziturire imyaka none ako kantu turi kugashimira uwa cyane mawuwa yashizeho uburyo bwo gushiraho iki urutonde rwo bari kongeramo bari gushiramo simenti abantu bagira ngo bwahati bahinga bahika nahakibira cyenyini batayine kutina kona bakuraga gasha kwa Adonia Toire aba Sky TV agenshonga muri Kisoro